munyemerere ako karirimbo tunayiragane tugature ikipe ya Arsenal de Gunners mbere yo gukomeza amateka yayo. Mwabyumvishe ako karirimbo bakita Tonight Again. Ni ikipe rero ya Arsenal ikaba yaravuye ku ruganda igahinduka ingoma mu 1886. Ntabwo yari yatangiriye muri stade, yatangiye mu rujijo rw'umwotsi n'icyuma. Abakozi bo ku rugamba rw'intwaro Woolwich bateraniye hamwe bati ni mucyo dukina ruhago, biyita Dear Square. Nta mafaranga nta n'izina rikomeye, hari gusa umutima. Uwo mutima niwo wabaye Arsenal. Izina The Gunners nuryumva ntukajye wumva ko ari izina ry'amarangi, ni izina ry'amaraso yabo. Ni mu 1925 ni umugabo w'umutegetsi wari ukomeye cyane bamwita Herbert Chapman. Yinjiye nka coach, abantu bamwita umusazi. Yahinduye uko umupira ukinwa, akora icyo bita WM formation, ni nomero ku maboko, imyitozo ifite gahunda. Mu myaka 9 gusa Arsenal yahindutse ingoma, ariko Chapman ntiyarangije urugendo rwe, yapfiriye ku kazi. Kugeza ubu ngubu benshi baribaza bati yubatswe n'umugabo utarabonye ibyo yubatsemo. None rero mu 1996 Umufaransa w'i Burayi yaraje ahindura ibintu byose, bakaba bamwita Arsene Wenger. Yageze i Londres, abantu baraseka bati umuganga w'umwimerere azana iki muri ruhago. Yaraje ahindura ibyo abakinnyi baryaga, uko basinziraga, uko batekerezaga. Mu myaka 2 gusa Arsenal yegukanye inshuro 2 igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Mu myaka 8 yari imaze gutwara ibikombe 3 bya Premier League. Abantu batangiye kuvuga bati ruhago ntabwo ari intambara gusa, ruhago n'ubwenge. No mu 2003, 2004 abafana b'ikipe ya Liverpool, ikipe ya Chelsea, ikipe ya Manchester City ntabwo bazibagirwa iki gihe. Ni igihe bise Invincibles. Iyi rero niyo ngingo yanditsweho muri zahabu. Arsenal ikaba yarayobowe na Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp. Yinjiye mu mwaka wose wa Premier League, ikasoza imikino 38 ibigize iyi Premier League idatsinzwe n'umukino n'umwe. Aho ngaho nyuma yo gutsinda iyo mikino 38 abakinnyi barirutse, abandi bararirimba, abandi bo bararira. Kugeza ubu ngubu abafana ba Manchester City, ba Liverpool bose bageze kuri iyo ngingo baraceceka, kuko icyo bita Invincibles
ni ikintu gikomeye cyane kitari cyongera kubaho mu mateka y'iyi shampiyona y'Ubwongereza. Gukina shampiyona ukayisoza udatsinzwe n'umukino n'umwe kugeza na n'ubu ngubu ntabwo kirongera kuba. Reka dukomeze no mu 2006 kugeza 2018 ni igihe cy'imibabaro ku ikipe ya Arsenal the Gunners, aho bimukiye Emirates kuri stade nshya, ibyishimo bishya ariko amafaranga yose ajya mu nzu. Abakinnyi beza baragenda, imyaka 9 yose nta gikombe. Abafana batangira kuboroga bati top 4 si igikombe, ariko nihagira uwahunga kuko Arsenal ntabwo yari igikombe gusa, no muryango. None mu 2020 uyu munsi reka tugaruke kuri Mikel Arteta, aho yaje afite amasura y'umuntu uzi ububabare bwo gutsindwa. Yatangiye yirukana imyanda, atangira guhagarika imyitwarire mibi, asubiza icyubahiro ikipe ya Arsenal the Gunners. Iba itwaye FA Cup mu 2020 no mu 2023 kugeza 2025, ikaba yarasoje ku mwanya wa kabiri muri shampiyona yikurikiranya. Ubu ngubu ikipe ikaba ifite amaso y'umuriro. Rero icyo amateka avuga kuri Arsenal ntabwo yigeze iba ikipe ikomeye kubera amafaranga. Yakomeje kubaho kubera ikintu kimwe, ntibahwema kwizera. Bavuye ku ruganda bageze ku ngoma, bavuye ku ngoma bagwa mu mwijima. Ubu burakari nibwo butumye bugeze ahangaha. Ubu ngubu bari kugaruka, kandi iyo Arsenal ihagurutse ikunda kugaruka ifite umuriro. Aribyo rero ubu baza kuvuga ni ikipe ya Arsenal the Gunners. Rero ubu ngubu mu kanya gato igiye gukina n'ikipe ya Crystal Palace. Nyuma haraza gukurikiraho imihango yo guhabwa igikombe, ikaba rero yaragitwaye ku mukino uheruka, aho ikipe ya Manchester City yanganyaga. Kandi ikipe ya Arsenal the Gunners, kugira ngo wumve yuko iyo yahagurutse iba ifite umuriro ukomeye cyane utwika, barutwitse bagahunga. Ni umuriro ubushwanyaguza ibintu byose. Ikaba kuri tariki 30 izaba ifite umukino wa finale wa UEFA Champions League, aho izakina n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Iyo ni ikipe ya Arsenal the Gunners. Tonight again ikaba yagarutse mu bihe byayo. Ni ikipe yashinzwe mu buryo butumvikana, ariko ikaba ari ikipe y'umutima ndetse n'urukundo. Rero niba uri umufana wa Arsenal, ijya muri comment utwandikire the Gunners. Kandi nawe niba utafana Arsenal wayishyigikira, kuko umukino ntabwo ari urugamba gusa, aba ari no gukunda ikipe, mwarangiza mukifatanya. Ngayo nguko iyo ni Arsenal the Gunners. Benshi bari bayizi ariko batazi ibigwi byayo, bayita Arsenal the Gunners kabisa. Ngayo nguko. Iyi rero ni VTV, aho tukubwira akantu ku kandi muri football.